Saan man ni? Diba sabi? Hala, di ko kabalo. Saan man ni? Ay. Agoy, di ko kabalo. Share. Nga, di ko kabalo eh. Unsaon man ni oy. Ano, mga buang taan ni ron. Hala na si Kwang Hei. My friend Kwang Hei, just wait a minute ha. Kajot lang. Basta lang. Unsaon man ni oy. Halo, klaro. Unya, di man ako maklaro ang chat box. Halo. Unsaon man ni oy, giatay. Unsaon? Oh. Halay, unsaon man ni oy. Patindog siguro ni ana. Libog na ko. Oh. Ay sa sigkon samok-samok sa rabi kinalibog kong ulo ani. Unsaon man ni oy? Hala nalock siya, di ba? Orientation is lock, rotate. Agoy, madam, di ko kabalo ug unsaon ni kay cellphone akong gigamit. Unsaon man ni oy? Is your mother there? Oh my god, mother there. My mother is not here. My Kwang Hei, my mother is not here. Na buang saon man ni oy. Uy, unsaon man ni oy. Lalabs nganong may naghilak. Nganong nganong nay naghilak. Timpa sa langga ha. Unsaon man ko ni pagkuan oy din. Daari na lang siguro ko oh. Unsaon man ni oy. Ani ko sa YouTube nun. YouTube. Bahala siya magkikilak siya diya. Ay. Kajut lang ha, di ko kabalo ba nagtry pa kog kuan, kulkog ani. Adto ko sa YouTube. Human. Ani ko dire. Ay dili. Ay kay kit man ni oy, saon man ni oy. Kalain pala ni kung kamot mo nakitaan oy. Hawod man kag kul kigs. Hoy di ko kamaluwag unsaon ni? Ipatindog di pud. Is your mother is the agay mega love shout out IB Kwang Hei IB agoy madam di ko kabalo ug unsaon ni nabuang ko. Isit daan bago ka mag-live agoy cellphone man gud akong gigamit. Anan mga buang gyud taan ni ron. Halay asa mo kumani-ani. Give my regards to your mother. Okay, my best friend Kwang Hei, I'm gonna give your regards to your mother. Hoy, usaon man gud ni gud oy. Ay, hala mali da ito. Hoy, kajut lang mo bi. Ana mga buang i-end ko na lang guro ni oy, di man naman kadimaong oy. Unya kay cellphone man akong gigamit, login ko ni diri ah. And sa tempo sabi.
Nabuang ko ani bayot. Ang imo ha may mugawas diri ang manam. Switch account. I know I'm not the only one who regrets the things I've done. Unya lang bi, kajut lang bi, ko kabalo, low. Di anak siguro ko ni, anak. Ay, anak siguro. Ay, pagka, sa muka po dani, oy. Salamat, Dana. Ay, Nono TV, mega love shout out. Nono, ayan, Nono, bago ka pa sa ano ko, ayan, mabuang ko ani bayot. Na agoy-agoy, wag ganun nagkadimao, agoy-agoy. Did you have lunch? Yes. I not yet. Tamsak host lalabs agoy mabuang ko ani. Di lang ko magpakita oy, maulaw ko. Ayan si Idiha, Ulano. Ay mabuang ko. Mutago lang ko oy, kay murag ulaw man ko dihang dapita oy, char oy. Unsa lalabs, unsa pa bubbles ani tudloi ko be. Kay bubbles na lang ko ni. Abi kay gandang hairdo. Ay sige gandang hairdo diha. Pagdali kay tudloi ko sa pagbubbles sa pagbubbles ana na. Kani siguro. Wa manggod. Diri ah. Tatlo diri ah. Highlight. Hala si. Gigwa. Kulkugan ang filter asa man gud anak gud. Oy di ko kabalo. Ayaw na pag bubbles oy. Mag-bubbles kay maulaw ko. Di maklaro ang kagwapa. Bahala siya kay na siya dira oh. Pagdali ba tudloi ko ba? Sige na. Tudloi ko ba dali na. Madam damin. Di na lang ko magpakita oy, mukanta na lang ko oy, bahala mo diha. Idina tamsak dan from Kwanghe. Kanang murag twinkle diha. Asa may murag twinkle oy? Kanang twinkle. Kanang na star. Asa may twinkle ani oy? Ana diri kita mga luya. Kanang twinkle. Ay di man siya magbabol. Kana ay nabuang na. Dali. Oo. Escape. Unsay escape na ko. Naa sa dulo. Sa dulo. Ang naa sa dulo kay kuan lang. Naa sa dulo. Share, save highlight, dayon mute microphone. Basig di ari. Ay na dili ta mga luya. Host, ask ko lang bakit nawala yung ibang subscribe ko, sayang. Hihihi. Ano, baka yung ibang dumikit sa iyo, ano, data, hindi tamang pagdikit, kaya wala, ayaw na. Ay, kasi ayaw na. Dapat kasi yung dumikit sa iyo, ano,
Tamang ano ba? Tamang pagdikit. For streamer ho, agoy na ano po ni siya. Who support agoy channel a lot. I will do a lot of. Oy, my friend Kwang Hei, don't do that, my friend Kwang Hei. I don't need your super chat. So, na. Correct host. CNL. Ay, nabuang ko ani. Ay, kasi sana all din ha. Kay ako na pati doon. Ay, sige, super chat din na Kwang Hei. Kay basig na. Huy. Madam ay. Unsa pagbabos-babos ba? Naunsa na ni. Ay, mabuang ko ba yun? Naunsa na ng color. harang 48 years. Ay, kasi gara-gara ba? Dali asa man ani. Don't cry. My best friend Kwang Hei, don't cry. Just stay tuned. Watch and learn sa mata. Ganon ba, host? Oo, edita, ganon yon. Yung mga nakadikit sa'yo, baka hindi legit. Irug-iruga. Irug-irugon. Irug-irugon. Irugon. Kini. Disco. Mandi ay ni. Sige pa. Ay, kabalo na ko. Ay, nabuang na. Ay, wala ko'y bubbles. Tapos na po, thumbs up, Madam Ramsha, Fishing TV, mega love, shout out. Huy, tempa sakay, di ko kabalo mo settings, ani ba? Pagpaabot sa inyong pamilya din na, ha? Okay, thank you, host. You're welcome, my friend Edeta. Kinsa, sayawi dayon. Agoy, sayawi si mata. Huy, agoy, tabangi ko diri, Madam ba? Nalilibog naman ako nito, eh. Muni ka na ba, host? Oo, muni sa daplin. Wala lagi bubbles. Ay, pagka-kriminal. Ani, gusto ko bubbles. Kana, nanay, bubbles. Ay, ano lang kayo dyan, ha? Magdikitan lang kayo dyan, mga palangga, ha? Naghanap pa ako ng achiloy. Ay, wala talaga. Host, ano ba ibig sabihin ng legit? Yung ano ba? Yung ginagamit ba na ninja or yung dumikit sa iyo, yung active sa whitey. Tapos yung tamang pagdikit, ayan, may bubbles na. Deng. Hoy, ay. Hello, okay na kam ni host. Oy, cellphone ni no. Di cellphone gid ko gamit, naglibo ko kun saon na tan-awan na nagbablos-bablos ta ko ana. Ay magin-ana ra na diha. Da patay na unsa na si kuan din ha. I need super chat to you if you get approval. No. Don't do that. My best friend Kwang Hei, I don't need your super chat to my friend to agay mabuang ko ani. Asa naman na, oy? Hello, okay na ang kam ni host. Oy, Madam Salisi, salamat ya, Madam Salisi, ha? Naglibog pag ko, kung saan ko ni. Da-stipot lang mo din, ha? Kay, mabuang na. Panggol. Oh. Maula mo kung atumang, oy. Klaro mo kay kung nawong. Akong bilat. Shout out all from Julian, Serapor, mega love shout out sa imo dia kapatid Julian. Huwag nyo naman akong kalimutang tamsakan. Oy, nabubuang na, maulaw naman noon ko. Ma'am, give me lunch. I am hungry. Patay na. Ipakita imo beauty host. Maulaw man ko noon sa lisi ay. Nalilibog lang gid ko. Klaro kay kong bilat. Makita man gud ang whole body good. Bati kaayo. Makita na kong giti. Kagwapas pamilat lagi. Klaro kay ang bilat. Tuwad oy kay di pa kita.
Hala, patay na na, oh. Sige na pangita sa inyong mama, oh. Hala, hala, sige. Dirian na ako sa layo, be. Magpakita ko, pero sa layo na lang. Nantang na itugtog budots kay kuan, masayaw ko. Mura kong yabang kong tago, di ay. Dirian lang ko sa layo, kay klaro kay kong agtang. Ayan, mother, show me. My mother is very busy. She's not here. My friend, my best friend, Kwang Hei. Nabubuang ko bayot. Ayan. Malaki naman, Jud. Mala. Kriminal man ka, madam. Ay. Ako, tabunan ako ko ano unsa man makita man itong mga paraphernalias ani oy ay ko si gara-gara ida madam ay agoy dili want to divert ang kalain pud ani kong plaster diri oy dapat inaog na lang po ni kurtina guro oy kamo na chikahan sa nabi dapat na I love you mom. My mom is not here. My best friend Kwang Hei. My mom is not here. She's busy in the farm. Patay na silang tanan. Hi to all 6 mom Nakol TV. From Salisi. Sige, chikahin mo yan Salisi be. Chikahin mo yan ba yung ano natin, yung amigo natin dyan. Jenny Wu, I love, mega love, shout out. Thank you for coming. You're welcome, Quezon City. Asa na kulira hadla pa. Maulaw mong gud ko madam. Maulaw ko ba? Kay makita magud akong kuan lain. Pwede na itikwang. Itikwang na lang ba no? Klaro kay kung giti aning giatay ni. Kwangi, do you love VIENE? Agoy! Agoy, ay be? Ayaw inana nga pangutana day be. Lihog lang kay kusion ko ng bugan ni Moron. Kusion ko na imong bugan. Hello my love, Jenny Wu, mega love shout out to you. Ayan, huy. Ay kusin nyo gara-gara idra ba? Hello Salisi from Kwang Hei. How Nakol TV? Ayan, from Salisi vlog. How di Karabaw. Ayaw ko yung gara-gara ibig kini si Madam Agi na agoy Madam. Ayaw pag inan Madam ba. Jenny Wu, Jenny TV, I love you. Hihihi. Hi Nicole from Salisi vlog. Mom not at home now. Yes, my mom is not here. My best friend Kwang Hei. My mom is not here. If you love her, visit her. Mapatay ta kakaron. Lalae kini si Madam Agoy ba? Ayaw inana Madam Agoy ba? Magdala na akong teddy bear be para kay klaro. If you love her, visit in the familiar place and ask the blessing to her Mother Earth. Gusto katok-on ta ka Madam Agoy. Gusto katok-on ta ka. Ayaw pag inana ba? Mapatay ta ka karon. Basin ka mama na may kung lisod na. Asa na ba to? Hello Jenny from Nakol. Ayan, from Kwang Hei. Nakol TV. Hello from Jenny TV. Ganis Kwang Hei. Wa jud ni sukli nako. Ay, Nakol. Agoy, asa naman ko in taon. Oy, bahala gid mo dira oy. Ay na. Tell him I miss him, mother. Da patay sila tanan. Okay, I'm gonna tell you maybe later. Because my mom is busy. She's not here. Da patay lang tanan. Pagitas kong mama. Ayan. Mother-in-law patay. Ay nako, my friend Kwang Hei. Stay put ng pamilya mo diha. Ingnas Kwang Hei wa shy pulos kay wala ko sa kuli.
My friend my best friend Kwang Hei, agoy is sending a love. Da mabuang ko ba tay ko si pa English diri abi kay wa jukos kung kuan rong English ay kay my mother-in-law daw. La. Hoy pagbaba, magdikitan ka mo diha oy. Wala ba? Hoy, Madam Agoy-agoy, i-share ko dito sa kuan be. Di ko kabalo mo share ani gyud kay cellphone akong gamit. I-share ko dito sa kuan ba sa atong dito sa Puyaters. Ayaw na lalabs kay basin mosulod na sa akong LS og pangitaan ko niya nimo. Bueng. Tabaghak jud ka ba? Hoy, paminaw ba? Kuan siya ba kanang sige kung ingon si imuha oy. Ay kanang ay salamat. I-share ko dito abi, di ko kabalo mo share jud. Ayan, Jenny TV, I love you and you love me. Thank you so much. Ay, mabuang ko bayot. Jenny TV, Jenny Wo, Jenny keng. Thank you for your support, my friend. Jenny Wo, Jenny TV, Kwang Hei Park. Thank you so much. Mega love shout. Sure done, lalab. Salamat diha kapatid ha. Akong langgang agoy-agoy. Di ko kabalo mo kuan jud sa akong kuan jud mukulkog. Tamsak host. Huy, mega love shout out. Chiki BC channel. Salamat sa patamsak mo diha. Huy, chikahan na si kuan o. Nay kuan dali si Kwang Hei ba. Chikahan na be. Agoy-agoy. Asa naman ito kung agoy-agoy. Uy, agoy-agoy. William Lashano Ritro. Bom dia a todos. Ayan. Mega love shout out to my friend from Brazil, William. Thank you for coming. Muito obrigado. Ano, dadang hirapan ako. Hi, my friend William. Mega love shout out. Ayan. O, hindi na ako kabalo kung saan. Hello, hi. How are you, my friend William? How are you today? I hope you're doing good. I'm running there for a lunch now. Okay? Eat your lunch, my best friend Kwang Hei. Eat your lunch. Take your time, my best friend Kwang Hei. Ayan, catch the chicken, please. Okay, I catch the chicken and I will cook and I will give it to you, okay? Jenny will make a love shout out. Thank you so much. William, Fela Portuguese. Yes, welcome Portuguese to the Philippines. Ayan, welcome to the Philippines. My friend from Portuguese, from Brazil. William Luciano Ritro, ayan, mega love shout out to you, my friend. Ayan, you can drop your linky channel. Drop your linky channel, my friend. Magbaba kayo ng bahay dyan, oy. Tamsak lalab, salamat sa patamsak mo diya agoy-agoy, ha? Hey, madam, sikahin mo yan sila, diha, be. Busy Mora na Filipina. Agoy. Filipina, it's a beautiful Philippines is a beautiful country. Ayan, Busy Mora na Filipina. Agoy, di ko kasabot ani. My friend, William, drop your linky channel. Drop your linky channel, please. Ayan. Shout out. Ayan, Kwang Hei Nakol TV. Thank you so much. Agoy. Lalabs, agoy. Dili na ko matamsak akong mga kimpang kay nakatak-ang kos mga pinding nako.
Ay nagtak-ang di ay ka, wa ko kabantay. Wa man gud ko nagkubi ba kay samo kay nang isa magsigi og kuan. Magsigig panawag. Kriminal. Wa na ko nagkubi og cellphone. Hoy, drop your link mga palangga. Oy, drop your link. Hoy, madam agoy-agoy. Pagbaba diha og balay bi para makuan sa ni ba. Dili oy mga taas nako ba. Ay sus may pasila kan. Nay pa playlist kita ani wa jud. Mana ko gabi nagtak-ang ko. Nakaadto ba ko murag ning kaadto guro ko, di po ko sure. Sayo kay ko natulog yan nakamata ko mga so itong orasan ako nakamata oy mga launam siguro to. Unsa ka orasan na human? Karon buntag karon buntag oy. Unsa bago? Uy. Murag wa ko kaadto ay. Naabtan ni Muslumboy. Ay tama di ay. Naglupad man gud ako una madam. Uy. Naglupad jud ko una. Na bubbles pa more. Dapat i-connect ka na mo sa TV ni, mo YouTube ka. Di man ko kabalo mo connect kanang TV god. Dali magudla siya. Di ko kabalo mo connect. Sa pa ni sige lusot aning mga kilid oy. Dito sa Japan ako pinag-connect katong wifi sa TV kay. Pwede mo dai. Achiko busy irado Japao. Ayan, my friend will I don't know what's the meaning of that, my friend William. Los ni Lumboy. Los. What size cloth do you wear, Bien? Why? Why are you asking my best friend Kwang Hei? Why are you asking about my cloth? I'm fat. I'm not sexy. I'm fat. I have many bills in my stomach. Mabuang ko. Lusasan ako. Mauna, hikti ng huna-huna aron di mo lupad. Please send me your address on Facebook. Why di man? Hala, oy, basig na po siya balak. Dili ko mo dawat. I'm okay, my best friend Kwang Hei. I'm okay. Japaw. I'm in Philippines, not in Japan. Saan man Japaw? Oy, tabangin ta ko ninyo, oy. Afatay bien. Ha ha ha. Mabuang ko bayot. Yan ay ko Nagoya City. Nagoya City is in Japan. Yes, Nagoya City. Ayan. Magpa-box daw na siya lalav sa bahala na siya dili ko. Mega love shout out. Mixed viewpoint. Tamsak ho. Salamat sa patamsak mo dyan. My friend. Mixed viewpoint. Ayan. Salamat sa patamsak mo, kaibigan. Pwede ka na magbaba ng bahay. Maglablaban kayo dyan ba? My friend Kwang Hei, I'm here. I'm going to buy your some clothes. No, my friend. My best friend Kwang Hei. No. I have a lot of clothes here. It's okay. Chocolates. Hala, uy, ano man intayon siya. Tuara, magpa-box jud. My best friend Kwang Hei. No, I'm okay and I have a lot of clothes. So thank you. Ay na mabuang ko. Tamsa ko sabol Heidi. Hoy karon pa mag ko nag-start Heidi. Oy, klaro na kaayo ka host. O gani mabuang ko bayot. Unsa klaro? Klaro na kay ko nga bati kay kog naong. Bahala na siya diha. Utago na lang ko be. Ayan, asa naman ko yung vlogs. May galam shout out. Pilipinas, yes, I'm here in Pilipinas, not in Japan. My friend William, KKK, yes, KKK, Katipunan, Kalayaan, Kapaka. Ang sarkone. Ay, enjoy, haha. Ikaw si enjoy ya diha. Uy, madam, ay, chika, sana ba? Sige na, good. Chikahin mo muna ba? Chikahin. Ayan, Heidi Hulo from Vlogs. Ayan. What's the meaning of KKK RS? KKK and RS?
Meaning? Kuto, kuya. Noon, bakas dikit, kalimbang all, balikan ko agad. Ayan. Hoy, Madam Agoy-Agoy, ibaba ko ng bahay ni Kuan B, ni Billy Jackson. Madam Agoy-Agoy, naapa ka diha, palihog ko baba na yung balay B. Di ko kabalo mo Kuan jud, ani ko ba akong cellphone jud, bahala na jud mo. I send you a computer of my latest product during the war. Hoy, no! No, my friend, my best friend, no. I'm okay with my computer here. It's okay, just send. No. No computer, just use cell phone. No, it's okay. Not okay. Sally Survivor, tamsak dan ho. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid Sally. Hi, Mixed Viewpoint from Wangkang Vlogs. Hi, Sally Survivor from Wangkang Vlogs. Ayan, now you can drop your link. Tambay ko ni saglit host, dawata ma-host blessing na. Ay, ko sige chikaha. Nawala ng connecting ko. Connecting pa more. Hello. Uy, Dong TV, mega love shout out. Uy, Dong TV, my friend from sige na siya Vietnamese. Thank you for coming. Uy, mabuang ko bayot ni akong signal. Nawa na gyud. I will support friends until the day I die. My friend, hoy, jo. Agoy, nagsige jud kog loading. Ay, maulom sa taani. Uy. Nagtutuyok na gid ko gyud. Taot pa kapila ra masingkong. Reconnecting. Hala, wala lagi ni jacket si Huy TV. Ayan, you already have your jacket, Huy Dong. Ay, mabuang ko bayot. Dirita magkalisod, ani. Ayan, may galap shout out sa lahat. Huy Dong. Wala na akong signal. Nag-loading na jud ko. Na mga matay kita ni signalan. Sao tama ni oy. I want to live in the Philippines. You want to live in Philippines? Philippines is not it's very hot. Kwanghe. Philippines is very hot. Ay, sa daw ay. Kahirap man ani ay. No more snow, no more. Wala, uy, nag-reconnecting yun ko. I'll feed you. So, I feed you niya diya. Oy, mabuang ko bayot. You want to live in Philippines, but I want to live in America. How come you do this to me? Saka nabuang ka? My best friend Kwang, hey, Philippines is very hot. Hot place. Not like, Hot like ay, me. mabuang ko na akong signal. I prefer hot to cold, patay. Supportive kayo na Snakol TV host. Ay, mabuang ko ana. Amiguha sana i-shout out to ya pangalan diya hay dibe. I-shout out baka nabuang na ako signal, tuyok na ko. Wa pa gani ko pila pa lang ko ka minuto oh. Wa pa ko i-shout out ba chika ha basta mo ka jud ani. Sam na di makam support nako oy maluoy taw kas kong pamilat diri nga side. Na nagtuyok na jud akong signal nga no may taw ni oy. Ayaw ko nyo kataw iba. Tabangin taw ko nyo anong RS, drop your linky channel, my friend, William. Drop your linky channel. Nawa na, pati kinakong tuyok. Agoy, di ko, oy. Ay ko, sige, di ko, oy, be. Maluin taw ka na ko, oy. Haydi. Suporta eh. Ito na imong amiga diri, ah. Ilang hating channel, be. Hatag na sa kuha, be. Mixed Viewpoint, making friends live stream.
Promote your channel. Spread love from Welcome Vlogs. Pinay Las Vegas TV. Mega love shout out. Mega shout out po sa lahat ng viewers sa at beautiful host. Mega love shout out Pinoy Las Vegas TV. Thank you for coming. Nabuang na kong connection. Nagtuyok pa ko diha. Nagtuyok pa ko din ha. Bahala na siyang signala na oy. Di man ta pahumanon og bisag medya lang ka oras. Ay ko si katawi diha. Mahirapan sa tumang kalisod. Okay ra na mahirapan kasi tumang kalisod oy. Okay ra na. Ayan, asa naman ko oy. Hi Pinoy Las Vegas TV from Welcome Vlogs. Dan tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak mo dyan, kaibigang Pinoy Las Vegas TV. Salamat ng marami dahil andito ka. Bumalik ka sa aking tahanan. Ayan, pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating mga kasamahan. You can drop, ayan, guys, please support our friend Pinoy Las Vegas, dropping, dropping, magbisaya ko, nagbaba sa yung kanyang bahay, magbisaya na, pero kuan dito. What's the temperature? It's very hot, like 34 degrees Celsius. Ay 36, 38, 40 degrees Celsius. Ayan, mabuang ko bayot. Kaon sa ko. Ay ako sige kaon ni dia Heidi. Ay ko sige kaon ni ba? 35. Yeah, it's like 35, 36. It's depend upon the weather, okay? It's depend upon the weather. My friend Viene, William, Luciano, Retro, shout out to you. Mega love shout out. Drop your linky channel. My friend William, drop your linky channel. Drop your linky channel, my friend William. Wow, I don't want to go to the Philippines. Yeah, that's true. That is true, my best friend Kwang Hei. In Philippines, it's very hot. Unlike to the other country, yeah. Japan, America. Here is, it's very hot. That is true, my friend, my best friend Kwang Hei. Ayan, si Pinoy Las Vegas, nagbaba ng kanyang bahay. Magdikitan lang kayo dyan mga palangga, oy. Ay, nako. Hoy, Dong TV! Thank you so much, my friend. My friend from Vietnam, thank you so much. Hoy Dong TV, mega love shout out to you. Nakol TV, hi from Hoy Dong TV. Pinoy, nadikitan na kita kagabi from IIHK Vlog. Sige, magtsikahan. How much that it cost to remodel a common house, Philippines? I don't know. Hala, ay tabaga ko ng pangutana ana ni kuan be ni atong amigo diha. William, drop your linky channel. Drop your linky channel, my friend William. Muito obrigado, William. My best friend Kwang Hei. 1 million. Hala, oy, naunsa naman na iyang mga pangutana, oy, wa naman na mao, oy. Uy, chikahan na Madam IIB. Agoy, hindi hata mga luya, gid ani, gid. I think it's very expensive, my best friend Kwang Hei. It's very expensive. You already have your house there in Korea. So you don't need to go here because the weather here is very hot and the house is not really good. And mabuang ko 1,000. What do you mean 1,000? It's very
Agay, 1,000 ra daw. My friend William, yeah, drop your linky channel. William Luciano, retrieve Unshearted 3 Drakis description 3 PS3 part 01 live. Ayan. From Wangkang Vlogs. Pinay Las Vegas Dan Full Pack Pasukli from Mixed Viewpoint. Ayan. Paglablaban lang kayo dyan langga, ha? No. My friend, my best friend Kwang Hei, 1,000 pesos is not enough. It's very expensive to build sa to yang ipangutana oy. Ano na nga buang nataan eh. Nood bakas dikit kalimbang all. Balikan ko kaagad from mixed viewpoint. Ayan. Ayan, please connect to each other, guys. Please connect. Hi. Sabi ni Juan. Ha. Mabuang ko ninyo. It's 1 million won. Is it 10 million won? I don't know. It's depend upon it depends to your house. How big? Ay mabuang ko eh. Are you sleepy, my friend William? What time is it now in your country? Dapat ka please bahala nang gyud sila dira. What time is it, my friend William? What time? It is 1 million won. It is million won. A way to reduce the heat even a little. Can avoid it. If I refer my house. Mabuang ko bayot. Ay nako, hindi ata mga luyaan eh. I don't know, maybe I'm gonna search. Buang. Hoy, madam, agoy. Ayun, tako biyai. Uy, chikaha, intaw na siya. Uy. My best friend, Kwang Hei. I don't know how much it cost. Mother, ipangita ka Kwang Hei, mother. Ay, sigsaba diha. See you tomorrow. Oh, yes, my friend. Muito obrigado, William. Thank you so much. Thank you so much, my friend William. Ayan, thank you for coming to my live stream. William Luciano Retro. Ayan, it's a Portuguese from Brazil. Make a love shout and have a nice sleep. Have a good night, my friend William. Thank you so much, my friend William. See you tomorrow again, my friend William. Tomorrow. Hagbeer, make a love shout out to you, my friend Hagbeer from Japan. Ayan, shout out to the Japanese. Ayan. Haha, seryosohang uncle lalabs. Uy, lagi, agoy. Kabalo ka, madam ay mong di po kog na, gusto na gay kom ambot na lang jud. Ina nga mag komedi sa ta. Ay, nako. Mabuang ko bayot. Bye-bye. Have a nice sleep. Have a sweet dreams, my friend William. Thank you for coming. Ayan. Hagbeer LS po yung nila. Ha? Huntok ka. Hagbeer sang? Ima no lingkuwa anatano live this ka? Suriwa dami des. Hagbeer sang? Anatano link channel agoy mabuang ko ani bayot ni kalami ani ko si ungbogan aning Hagbeer oy. Hagbeer sang. Hala naka-premiere di ay siya. Kaluoy po day ani oy. Hala naka-premiere siya. Sir, Hay, hala, nawala, natuloy. Nabuang na yun. Uy, wait lang, mga palangga, bin, asa na magkuani, uy.
Kanang premiere. My friend, mixed viewpoint. Okay lang ba kahit maglapag siya dyan ng ano? Nung live, ay yung premiere niya? Baka mapalo tayo, no? Mawala yung ano ko. Mawala yung WH ko. Hug, thumbs up. Lalabs, munaog sa kay ko Jud. Busy ng pamilat. Wala, oy, biyaan na dyan ko ni mo langga. Lula Bilin and family, hello host, may galap shout out sa iyo Lula. Ayan, what's happening here? Ba't hindi ko siya majakitan? Hala, ay nabuang naging ko anig yun. Wait lang ha. Uy, bakit nakaano si Lula na, ayan, ad moderator pala. Ayan, Lula, may ano ka na, may jacket. Remove mo host. Okay, i-remove ko na lang, no? Saan ba yung binaba niya? Ito talaga si Hagbear, lami kusnoton ang bugan. Ay, remove moderator? Sigaw ya. I-remove ko na lang sana yung link niya, no? Paano ba? Put user in time out. Dili po. Laoy, nagkunik-kunik. I'm off today. Are you going to work? My best friend Kwang Hei. Remove mo na lang host para ma-sure. Remove. Ganon ba? Remove. Ay, hindi pala ko na-remove. Ano lang kasi ang nandito eh. Pin, message, report, put on timeout. Ito time hide or hide user on this channel. Put on timeout siguro. Ano ba? Put user in timeout. Ganon? Ayan, na-delete ko na. Isa kayang Japanese, si Hagbear. Saan na ako eh, nagdiatay na ni. What is the name of the song? Pinoy. Unsa man na iyang gipangutana oy? Pinoy ako. Mixed viewpoint nood bakas dikit kalimbang all balikan ko agad. Ayan. Hindi ko alam yung tinatanong ni Kwang Hei. So when I'm all shook up but I can't find the words. Hala, oy, giatay. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'd always remember us this way. I love the song Pinoy Friend. What's that? I don't know that song. Just one. You love a Filipino song, my best friend Kwang Hei.
Very good this time. Tawa ako. Asa yung mga Pilipino kuan ha? Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka na. Kalain ko na nagkataha, oy. Mayroon ka ng iba. Uy, shout out sa aking 9 million viewers dyan. Agoy, patay na mo. Ayan, mo guitar, mo piano, mo music. Ayan. Samahan nyo yan, guys. Si Kwang Hei, patay na. You can search in Google. Google. Sa ba na? Ay, basta Google. Pati mga tanong ka ganun sa akamamatay, itang tubagod, yawa. Ang sa ingan mo na. Kuan na. May mga langga, magdikitan kayo dyan, mga langga, be. When I die, gihingon dito February mo ta kada kitsa niya. Kuan man to, igo 2029. My best friend Kwang Hei, you have no work today? Grabe ko sila. You don't, you have no work? Saan man ni oy? I'm the boss. Naluoy na siguro ni siya sa kuha ba. Sinda na lang ko niya daw kuha nang giatay ko eh. Wait ha kay. Opportunities tayo. Hindi ko. Asa man ta? Kasi giluto ni Chloe. So, nasa rice cooker. Laoy, nang layas na taon ni ko mga kuan din sa man sa Kwang Hei nga diri man taw siya oy. BG mo na ho, sige, mixed viewpoint kapatid, okay lang. Salamat sa pa-BG. Na ano kasi ako na-delay dapat kanina pa ako 11 sana ako nag-start. Ngayon kasi marami na naka-schedule na ano ng mag-LS. Salamat sa iyo dyan, sa pa-BG mo dyan ha, mixed viewpoint. Mag 1 hour na lang siguro ko kay maulaw ko. So when I'm all shook up but I can't find the words. Nagsige pa jud connecting ang akong kuan. Saya pagkagana ko dati. Maalay ka imo kuan. Wala mo karon kay from building ka. Pero ako ko ganina. Ito na ganahan mo. Punta ang tanaw mo. Nada. Galuya ka tanaw sa If you're not the one, then what those must all feel okay today. I don't know what's the future brings. We'll make it through, and I hope you find. Feel ako pa si Kwang Hei. Nakol Dan pull back from mixed viewpoint. Ayan, my friend, my best friend Kwang Hei, our friend mixed viewpoint is already down to your house. Kaya mga tumir, may mga tao ka na, ikulong-kuluran mo na, di ako makulong-kulong. Tanaw ko na tumir, mga tao. Mapriya ka, nung gusto tuwi sa ugat ko. Gagmay pa ko, sampuhan, ibang mubihan ni mama mo gusto. Kasi lang, kay kulot niya, anong maglambungay kabayo ba? Kaya nagsihaw. You came into my life.
Nakoy picture. Parehay din lang ang fluid. May pamilya. Ang mga dami ko kasi namin ng mga album mo. Para sa ito. Ito siguro pa ang damay. Muna sa mama. Siguro sa nila, mawala sa ulat ng akong babae. Can never break my heart. Wala kami may pero pang babae. At ito naman ulot lang. Kaya masaya kasi namin magkasuot sa iya. Maris Vlog, hello Day, Familot. Familot. Maris, maniudto tam, inday Maris. Maniudto tanin nyo be, mukhaon sa please support guys, premiere tamsak lang po. Thanks. Ayan. Hoy, lumboy. Ako nang kuanon imong kuan be. Ay, unya ala ko mo tamsak ana dong lumboy be. Kakisa man ang premiere dong. Gusto ko mag-vlog? Oo. Dahil lang nato unya. Pwede ba? Ningtago ko dong ka nagkaon pa ko dong ay. Naniudto pa in taon ang pamilat kay wala ni kalimaong pamilat diri ang side. Thanks Mix Viewpoint. Turja ka na. Ang baba, ganage bangs. Ayan, kalaplapan ni Pinoy Friends Channel. Hi, legit dikitan share here. Mag-iwan lang po ng tamang bakas after nyo i-play ang video ko at isa-isa ko kayong balikan. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Hoy, Dong Stevie, mega love shout out. Thank you my friend. I'm gonna eat my lunch now. Just stay tuned, stay tuned. I'm gonna eat you guys because I'm hungry. Mana? Sana all. Magdikitan kayo dyan guys ha. Mahangin pa sa labas. Ay, ayan, trip ni Lomboy. Ano na daw, oh, tapos na daw si Kwanghi sa'yo, trip ni Lomboy. Turjaka dyan na si Kwanghi dyan. Ayan, ginauga na kaniyaog ka ng balay. Oh, bahala, gid ka diha. La, turjaka na dong. Show us what is your sudan. Daibin. Madam Maris, ay na si Kwan dia Madam Maris, oy. Unsa ra akong sudan in town, oy? Ikog sa pagi. Maniud to ta, madam. Ay, unsa man day oras dia si muha dia karon? Alas 12 na, madam. Chikahan na si Kwang Hidia, madam, oh. Pakuha dia kit. Same Pinas oy nangita ko diri mauyab oy. Oo na si Kwang Hidira oh yaban na oh. Dali na Marisa. Maris. Ma! Kinsay manguyab nako. Bye bye my friend. Welcome vlogs. Thank you for coming. See you tomorrow. I think tomorrow. See you tomorrow, my friend. Welcome vlogs. Make a love shout out. Thank you so much. Have a good day to you, my friend. Welcome vlogs. Kinse, ayan. Just let me stop work today and I have to take a day off and run washing machine. Can you help me, Vienne? I'm so far from you, my best friend Kwang He. I'm so very far from you.
Let's eat. Did you eat your dinner? Agoy-agoy. Kana chikahan na, Madam Maris, ka chikahan. Maris vlog turja ka akong premiere be. Ay chigaw ya. Agoy. Di man ko ni mo premiere yards part. Ay naturja ka nako dong. Wala unsaon ko man ipagbalik ani no. Ayan, ito si Wangkang Vlogs ba? Naka-live na ni ba? Uy, dong lomboy. Please calm down. Sa down. Please come down to the country and help me. Ay, nako, Kwanghe. Please come down. Not come down, oy. Please come here. Please come here. Ayan. Nood bakas dikit kalimbal balikan ko agad from next viewpoint. Apilon ta pakaturjak. Agay. Mares. Kana. Hoy, trip ni Lomboy tanawa ko na si Mares diha tanawa basahan na yung mensahe. Basahan isig tutuyok diha. Queen Celeste Francisco, mega love shout out. Salamat sa patamsak. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Andito ako sa kay nagtago ako kay kumakain pa ako. Kay kumakain. Hala, ba't hindi kita mabigyan ng ay hindi pala ito. Wait lang bi ha. Ayan bi, wait lang bi. Ayan, may jacket ka na, Queen. Pwede ka nang makapagbaba ng iyong bahay. Unya na ko motor jack ha aron di masipyat. Hala mo mag-usa mo sentral. Kadyo talaga good kinangay ko pa ko. Wala lagi. Uy lumboy. Uy lumboy. Hi Queen. Ay barkada ni sila dito ni agoy imo man ni mga kaila dong lumboy. Maris vlog di ko karilit ana agoy atik-atik pang di karilit. Hoy nigtago ako dire kay naniutop ako kay gutom kay ko. Agoy si kuan si Wangkang Vlogs nagsigir katawa. Mga bata kit. Ano pagmalok mo? Yung duwawan na ulo ka kay. Ani dala na ubang TV. Queen pagdikitan kamo dira oy. Queen pagbaba og balay diha Queen na-late man gud ko og kuan Queen oy, na-late ko og kanang LS ba dapat 11 to akong LS. Karon kay na-late man gud ko. Mana ta ko ba? Kaya ako po magkibaman. Dili sila unfair. Palibalin sila. Hoy loko, di ko alam andyan ka nakita ko naka LS pinasok ko. Kanina sana yung dapat 11 ako mag-start. Ibisi yung pamilak ko. Ayan. Pag ganito kasing oras, wala nang mga ba tao-tao. Tao-tao. Ayan, it's delicious. My best friend Kwanghe, it's very delicious. Orange, fruit, different fruit. Agka, mabuang ko bayot.
Ha, ganun na nga, Queen. Uy, Tagalog ni si Queen? Uy, Queen. Tagalog ka, Queen. Baka magbisaya ako. I'm hungry. Eat your lunch, lunch. Eat your lunch, my best friend Kwang Hei. Eat your lunch. Mabuang ko bayot. Monet. Salamat sa patamsak mo, Monet. Nagtago muna ako, Monet. Kumain pa kasi ako, Monet. Oy. Salamat sa patamsak mo, Monet, ha? Hala, kabuang diha bayot. Kabuang ko nimo bayot, bayot. Chikahan na diha tong amiga diha bayot, oh. Kagigutom da siya bayot, pakan-a dihag ulok. Nung lumboy, pakan-a diha og pamilat. Kinsa kay ang kauban no? Si Chloe no? Siya ra isa? Ha? Ay, nakita ninyo? Oh. Hello, Monet friend from Kwanghae. Trip ni Lumboy, please support my premiere, guys. Tamsak lang po. Ayan, patamsak nyo naman si Trip ni Lumboy. Nga, ang tanin yung mga palangka, uy. Pamilat ka, unta pamilat. Tay! Tara! Pagkana niya ni Brian! Trip ni Lumboy, turjaki pod ni, agoy. Trip ni Lumboy, hala, birahay ng tiil ni panty ni Maris diha. Sige. Dali ah. Loading, kina. Bala na sila di na kaon talong. Buang. Minang yung Lumboy to. Ang lumboy o kayo. Lalaki. Si Dong Lumboy. Kani o kani. Nauna si Kwanghae. Koreano. Wala na sila, di kaon talong. Halak mo di ka kaon din ka. Patriman kay kung talong no. Ay kanang pakuan na rin. Ang tumoy lang kay. Dili na kapuklan kami lang wala. Ay okay ra kita lang ko. Dahil nagkanaanak lang. Baby Rose, hello. Agay, natukan ako. Baby Rose, igalab shout out. Puentes Nini, Andre, Madam Nini. Hello po, host. Agoy, ho. Madam, ning tago. Nandito pa ako, sis. Kumakain pa ako. Tago muna ako, ha. Kain muna ako. Nagugutom yung pamilat ko, ay. Ayan, tamsagdan po, host. Salamat sa patamsak mo dyan, kaibigang Nini. Ay, Nini, kaibigang Baby Rose. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, ha. Kain muna ako, ha. Dan, tamsak sa premiere trip ni Lumboy. Uy, Dong Lumboy. Dagan, nag-shoutout ni mo diha, Dong. Napa si Maris, ay, si Maris o si Kuan. Si Bibiro ay si Kuan. Si Monet. Mukaan sa kumapalangga, be. Ano saan, ma? Di man ko ikuan ipalayo lang diri ba di man ko na patyon. Unya ama tagabuntag ko si panghipos diri Banta lang, ganyan balik naman sila. Matabang. Pangagay, schedule. Umanag ako, asimuhan ako. Mga luya. Kaya ko, di mo na naman libang sulod na.
Magawas naman sila. Eh, kung mag-imo-mo sa eh. Edit na mo una mo. Ako imo-mo sa eh. Ayan, Maris Vlog. Full pack po from Puentes. Ayan. Madam Nini. Nagpan. Hindi na po mo libang tulog na. Hindi na makasunod din eh. Marayan mo, siksi na kaayo. Ay, busog na ko. Hello, my friend, baby. Ayan, from Kwanghei. Ayan, shout out po sa aking mga palangga na nandyan. Bisag mag 1 hour lang ko karon. Ay, 60, ay, 1 hour plus na ko. Ayan, shout out po. Have you eat your dinner, my best friend Kwang Hei? Ayan. Hello, Sheila, Nini, Whitey. Oh, oo, kilala ko ba? Kilala naman kita, kapatid. Ayan, na, tsikahin mo yan si kapatid Kwang Hei, oh. Nini, Whitey to, oo, alam ko, oh. Kilala kita, sisi ko. Tsikahin mo yan, i-shoutout mo yung kaibigan mo, oh. Yung pumupunta sa bahay mo. Uy, hindi ko na, di ba naka-LS ka kahapon? Ay, kagabi? Kahapon ba yun? Kagabi. Nagtamsak lang ako doon. Nakatulog naman ako. Vine ang inyong kairog. Mega love shout out. Hoy, Madam Vine. Kaling tago ko, Madam. Ay, kaya walang silbi. Dan Maris Vlog, naghapa-hapa mangkas kahoy tawon. Oy. Bueng. Trip ni Lumboy Dan from Nini. Ayan, si kapatid Nini. Haha, ay ko kataw diha, Madam. Wala ka di mao. Tago na lang ko. Ayan, Trip ni Lumboy. Musta ang pamilya at Vine? Hello, Vine friend. Ayan, from Nakol TV. Ayan, hello daw, Madam Vine. Yung si Kwang Hei. Hi, Kwang Hei, my friend. From Vine ng inyong kairog vlog. Musta ang pamilya at Ate Vine? Musta ang pamilya? Pamilya at Ate Vine. Uy, mukanta na lang ko, be. Kantahan. Samtang magdikit-dikit, mo kanta-kanta na lang ko, be. O, manggod ko ilingaw. Mukanta na lang ko, bahalag yabag. You came into my life and made me see that I could learn to breathe and live again. Da-da-da. Trip ti Lumboy, paghilom diha iyakan nako ron. NJTV, mega love shout out. Salamat sa pagpunta mo dito sa aking bahay. Salamat sa pagbalik mo, kapatid NJ. Baka hindi mo pa natamsakan si host. Patamsak naman po. Pabalik po sa na-mention ko. Ayan. Trip ni Lumboy. Tapos na daw si Fuentes Nini Andrea sa iyong bahay. Balikan mo naman yan siya, palangga. Ayan, my best friend Kwang Hei dropping his link. Ayan guys, magdikitan kayo dyan, ha. Amag yun ni si Ate Vine. Uy, yakan ni mo noon. Mabali taon ni akong talong. Mabali di ay. Ay, mabuang ko din yung bayota mo. Mirese, mabali. Amag yun ni si Ate Vine. Uy,
yak ano yung balik ni tang ano na mabalik yun ka dong mabalik yun na pati rin dakuan ni Madam Vine. Piste ay gay ang baba na ibang hala kana imong nawong man kana man ha ha kana man imong nawong ika jud trip ni Lomboy wa man gud ingon nga nang imuhang giti mo yang yakan diha ang kana mo gud imong nawong. Ayan, TV dan po sa bahay mo from Baby Rose. Ayan, NJ Tamsak dan from Kwanghe. Nakol TV. Ha? Agoy-agoy, malumos taan ng salbaro na nga pagod. Usa man guna oy? Agoy-agoy, malumos taan ng salbaro nga pagod. Hala, unsa man na dong Jogo kay ko ana ay ko kaget. Si Salvaro. Ay maod ay na. Uy, mo kanta na lang ko bi dong lumboy pag request og kanta dong lumboy bi kay mo kanta ko dong lumboy. Kanang makabalo lang po ko dong ha. Na mag-request pa niya, request nimong di ko kabalo, impas ko. Kang kuan na lang be. Ay tao. Asa na mapunta ng osinila? Uy. And all the good times of life. Ay. Wala man diri. Dito sa bitansahan ba? Bitana. Aray. Unsa naman ni diri ay? Asa naman kuhan? Moset kalboy. Mabuwag ko bayot. Why do birds suddenly appear? Why do birds suddenly appear? Di ko kabalos tono ana oy. Host fire tagbaw karon. Fire? Kisa nagkanta na Madam Vine? Ay kana? Sure the fire. Nini YT channel dan sa premiere mo. Ayan from trip ni Lomboy. Madam, unsa maning fire? Fire. Taka lang. Madam Vine. Kinsa man kanta aning kuan ba? Ining dapas na lang host, kantahin mo patay. Fire burning in your eyes. Pagtarong ba? Dapas. Ay, dapas? Sige, dapasa daw. Haha. Bala ka na dyan. Dili ba? Kasi nagkanta ng fire ba? Fire through the... Fire song. Kasi nagkanta ng fire. Ay? Ito mga kuan. DILG. Fire burning. Hala, di ko kabaluan ni ano usam ni fire burning naman ang taon ay. Fire burning in your eyes. Dapas na lang bida sa mukha na ay dili natas dapas kay kabalota kay basta lang.
The past. I don't care about the past. Sinugdan, naman po sinugdan po. I just wanna love it last. Itry pa na ko ba? Itry pa na ko kuan. I was wrong when I hurt you. Ay pa, agon na lang sa inyo akong kuan hatingog ha, mga palangga. Para na lang ko'y kalingawan diri kay di man ko kakulkog kay kuan man ni akong kuan gigamit cellphone. Diri na lang ako. Unsa naman na mga shout out ato lang aside. Bako nawa wa shining to the sun of the dance floor. Kriminal yun si Ding Lomboy ba? Papatay ta karon. Tama ka dyan. Bako shining on the ambot ninyo di ko kabalo ana. My love Sheila. Hello, Madam Nini, ang sisi kong ganda. Kamusta ka na? Okay lang. Nasira yung pakita sa bagong ribbon ba? Agay, bagong ribbon. Siya mo tabaghak. O, mamang ko na human. Diha lang mo, be. Kaya mo kanta na lang ko, be. Kakagising ko lang, be. LS din, mayang. Sige. Nagtamsak naman ata ako sa LS mo, oy. Kanta na lang ako dyan ha. Maglablaban kayo dyan. Oy, baba nyo mga panty nyo dyan. She's gone out of my life. Agoy, kasi she's gone out of you. Mabuang ko ni mo bayot. Bayota ka. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Nawala na ko. I don't care about the past. I just wanna love to last. Patay. Nawala na. Nagtiktoyo na gid. Nabuang na yun eh. Oh. Uy, pwede kaya anak na ko. Nawa na ko. The way they used to be. Ay pabi, wala na noon ko. Out of my life when lights go down. When lights go down, I see the reason. Par lang. Bumalik ba? For you I cry. Magtarong di ada trip ni Lomboy be. Nawa na akong dapas akong tiwason ko ning dapas be. Ako na nagitikwang akong cellphone ay da bahala mo dirag naa mo diag wala. Tempas sabi. Ngano perti mo puning utang nga mouse oy. 90 miles outside Chicago. Ayan. Diyos mío, marimar, marsi, for you, I cry. Asa naman ko ano yun? Bahala mo dira, eh. Nga mo diag wala. When I hurt you, I don't care about the past. I just wanna our love to last. There's a way to bring us back together. No. I must forgive you, and you must forgive me too. Ay, di na ko siya bet. Hindi ko kabalo. Kuha na lang, be. Kinsa gyud nagkanta sa kuan gani nga. Palimot mo ko sa mga artist eh. When somebody love you, it's time to cry. Unsa ko ne? Kriminal yun si kuan ba. I need somebody to see. Dong sa may gwapo dong oy. Ay maglidigagan na lang ko na bahala mo di ay. Lady Gaga.
Lost in our eyes. Unsa pagkanta na dong? Lost Get lost. Ikaw eh. Sige, in your eyes. Da da da. Di ko kabaluan na dong. Feel my spirit lies. Da patay ra tanan. Di ko ana ay. Kabalo. Gapa mo replay ra ko ha. Hala okay lang na ako gawas Madam Jasmine. May love shout out mo dira oy. Tusukan na lang ko be. Tusukan na lang ko okay ra oy. Sorry, no problem oy. Tanawa ra. Wa maguna lang kadimaong akong LS gudron oh. Hala dis ano man ko ni adto. Oh. Pras aron dis ano asa naman ni paingon in town ay. Dali na, butang keso nung kaya, plancha mo. Wala na unsa naman in town kung LS oy wala na kadimao. Kanta lang good oy da bahala sila mo kanta na lang ko kaya tanawa guna nagtamling tumbalintong na da bahala sila. Ako na lang ni ko anon be. Tanawa na nila na kortina diha. Mukanta na lang ko bisag wa na mao. Asa na ko ane. Kinsa nagkantaan ng kuante? Rolling in the deep. Lady Gaga song. Babae ko. Babae. Si Catriona Gray. Kinsa ko to ay? Ay si Adele mandi agoy. Salamat kay Madam Jas ha. Kay nakalimot bitaw ko Adele mandi ay. Adele song. When we were young na lang ko. When we were young. I was so da 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 da. And I have a moment before I go. And I have been myself all night long. Remix natin. Remix na na, may remix. Remix di akong ay mapagbuot kay mo ka abroad. Yahan ang version. When we were young lyrics ba? Hindi nga may mo back up, hindi ka nabalo. Kadi lang na akong kanta gud oy. Pangpakuanan ako ni sa oras na ako kay di man ko mapakita kulo naman ko. Ara. Sa una ba tiyak mo? My God is reminds me. Na 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 na. Let me photograph you. Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you. Cause you feel like home. So what if I face to here alone? Can I have a moment before I go? Naman God, napakoy 8 million in the house. Cause I have been myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, sound like a song. Wala na, natumba na niya ko. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this. Di nakakuha. In case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. And we were sad of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd
be here. Agoy, nawala. And I was sure you move overseas. That's what you said when you left me. You were just like a movie. Still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. When we were young. Ay, mabuang ko ani. Patay na. Taxi. Bye-bye, Wangkam Vlogs. Bye-bye. Sometimes love just ain't enough. Agoy. Sometimes, ang saan nga pagkanta dong Lomboy? Sometimes love just ain't enough. Ay. Siya, tubod tadaan. Uy, ain't enough man siguro ang title anak Lomboy. Love just ain't enough. Ha? Love. Love just ain't Iya kay sometimes. Sa sometimes love just ain't enough. Pagtarong gud mo be. Sometimes yun eh, sometimes. Bye-bye sa imong tingog. Bye-bye. Bahala. Ay, Pasko na. Oy, triple Lomboy, bahala na siyang magbabay, mangbabay na siya oy. Nag-ilis maguna siya karon. Ay adto dito sa kuara kam, patay ta karon. Murang oy, ako pangitaig balay niya. Ay baka kantaan kag sometimes love just ain't enough. Ay si pangita na yang balay. Sometimes love just ain't enough. That's in the morning I mo ba na? Struggle for something to say. You listen to the radio, close to my door. I'm ready to stand. All I ask, hala nag-adil man noon ni siya. Uy. Ano nagbut-buot siya og adil. Uy, pila naman ko ka oras dira, uy. 4:60 1:20. Mag-end ako unya taud-taud, uy. Pasko, pag-ingat ito. Ito na sino. Oh, magkuan na lang ko mag magtaod. Ang problema mangguti kung magkugbansa lang nyo. Abi ako QR code. Pagbuhat ka kaniya ako kasi kung no, padaghang buhat cellphone daw. I don't wanna lose you. I don't wanna lose you. Unsa ba? I don't wanna lose you daw ti. Ay kriminal man na imong mga kanta dong Lomboy. Uy. I-request po, Do- diretso na puro sa. Dong Lomboy. I don't wanna lose you, baby. Yung ganda. Yung request. But I don't wanna use you. Daw lotion. I don't wanna lose you. Si Dong Lucy. Pagtarong da Dong Lomboy bang. Gigayaga mo na oy. Fire burning. Isa to? Dahil mag-adil ko oy. Da bahala mo dira. Pina lang din na Dong Lomboy. Ay ko sige glabda. Ayaw, ikaw kanta eh. Kung become one. Si, oh mga batiya po yung mga kanta oy. All I Ask by Adele. All I Ask easy. Kantahon po din mo, pampatulog, mampuna sa imo. This is my last night with you. Hold me like more than just a friend. For you, anak ba? Remember. Na-enjoy na yali na kanta. And I don't wanna agoy lami apat yun ay Lomboy oy.
at the door. I won't say a word. They all been said before you know. I'm going to go. So why don't we just play pretend like we're not scared of what's on? Give me wrong, I know. Ay, yabag, makorona. Di na lang ko, ay, ang kanta, ay, pila naman ito ko ka oras, ay. Pidong lomboy, kanta dira. All I ask is, if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. No matter how it ends. 'Cause what if I never love again? What if I never love again? Agoy patanis ko ang hian. Ay, nako. Halangan naman ni sinag. Hala, nagbutbuok man si karaoke diha, oy. Na, disana to. Agoy, bahala ka dira. Asa na nun di ano? Ay, wala na. Na-ex dahil na ako todo. So, why are we... tuyok pa more. But, Sanjay Rawat, mega love shout out. Hello, VIENE Marie. How are you? I'm fine, my friend. Sanjay Rawat. Hello. But I like a fool. I keep losing my place. Welcome, my dear brother. Ayan, from Kwanghi Nakol TV. Welcome. Naunsa na. And I keep seeing you. Ambot anan ni dong lumboy. Oy. Ay, nako. Ayaw, tiba kay. Makita. Atong sa eh maula ko dira oh. Tanawa gud na oh. Oo, ilang gyapon. Kaulaw ra ana. Muka ni mati. Di man nasamo kung mag-live kayo walay no. Basag di ilang gud ay magbuot na sila. Magbuot niyo ako magulang ay mi agi pusnotong giti. Ay pagbuot kay wa ka abroad. VIENE Marie, nice why you can't. I'm here, my friend. I'm here. Una ko naka-upload. Ala, uy, lain man eh. Naunsa man eh. Nagbaliktad. Lubat, manggod ko. Kailangan ako siya iana. Agoy, mabuang ko bayot. Maguba akong cellphone. Ala, uy, sa muka po na ni si Kikuan, uy. Ha, nakol. Dear brother, no lunch yet. My younger brother, Sanjay. Ikaw. Daon, nakita na ko yung mapamilat. We're back to the morning, mukanta ko, ay mapagbuot kay wa mo ka abroad. Ay, mabuang ko bayot. I wish nothing but the best. Hala, naaman ni advertise. Uy. For you too. Don't forget me. I'll beg. I'll remember you said. Uy, mag-ano kayo dyan? Magdikitan. Please connect to each other. Ayan, nabuang, nawa na. I heard that you settle down, that you find a girl and you're married now. My dear brother, lot of love to you. Ayan, from Sanjay. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? She ain't like you to hold back or hide from the light.
Before and I after. hate to turn up to way the blue that invited by, but then couldn't stay away. Agad din ako kabalo di ay. Wala ko ganaw na lain. I hope to see a president. Let's remind me Problema kay that different sa for. ang kwan bago na ni pa. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Nothing can was regrets and mistakes, their memories made. Who have know how? Bien Marie, nice singing. You are aga. You are good at singing. No, no, no. I'm just practicing my everything. Like you, never. Someone just. Na 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 na. Hello, it's me. I'm in California. Da 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 da. So hello from the other side. Hoy, magdikitan kayo dyan ha. Magdikitan. Magdikitan lang kayo mga injay. Nabuang ko bayot. Hala, kagmay ba ani niya kuan o sinulat? So don't you remember? Hala, oy. Pasabi. Uy, madam, pila naman ko kauras diya, madam. Uy, mag 1 hour pa di ay ko. Yes, I want to sing. Thank you so much, my best friend Kwang. Thank you so much. Lady Gaga na lang ko yun. Paita ko na. Hoy, madam. Agoy, tamsak lang ka. Salamat sa patamsak. Wa gyud na nagkarima akong ilis, Madam Joan. Tago na lang ko diri ah. Here sing like akaw na nabitay. Hi, friend Baskar. Mega love shout out. Hello. Hi, my friend Baskar. Mabuang ko bayot. You sing like akaw na nabitay. Ngano man na. Ha ha ha. Ay da madam. Uy, basta lang. Nida. Trip ni Lumoy Dan, tamsak at dikit sa premiere mo. Ayan. Uy, Madam Joan, asig pangutana. Mauna yun na. I miss you. Yes, miss you too, my friend Baskar. You want me to sing, my friend Kwang Hei, but my voice is not good. Tamsak host, Monita. Salamat sa patamsak mo dyan. Hoy, magbaba kayo ng bay. Magdikitan kayo dyan, mga palangga. Oy. Magdikitan lang kayo. Pwede man siguro kung dirian lang, Kit. Dirian na lang kung yung kuanan. Show your face. Show your face. Just wait a minute. Kaping mainit. Noted Nida Narido TV. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Nadia siguro skilled. Just listen my song. My dear friend, mabuang ko bayot. I'll never love this way again. And I'll never love again. Never love again. Oh, I'll never love again. Ooh, ooh, ooh. Why are you hiding?
BG ko gwapa, Monita, okay lang madam. Salamat sa pa-BG mo. I'm busy. Madam Monita, thank you so much for coming. Mo interact ko game sa Pikas Balay. O sige, sige. Ah, kinsa nga balay? Nay pa games dito? Unsa nga kang kinsa? Kang Ate Kambal? So don't you remember? Saan? Pera? Kuan lang guro ko mag. Sige. The reason you left me. Ay, bahala na sila dira. Ay, makanta ko. Ay, bahala sila. Kat kayo, tubig, sarbe. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe I even cried for you. If I knew it would be the last time, I wouldn't have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling on my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Ay, taas na. Hindi na ko kaya. But even if the sunlight hiding, no, I'll never love again. Never love again. Ooh, 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 ooh. I'll never love again. Hala, oy, mag 1 hour pa daay ko. Kabulingit aning trabaho, oy. Hala, lubatiri pag yun ko. Katong gikuha na ko kanina. Mo ni mibutan diri Kani? Hello, salam sa NJTV dan po from agay na buang nakabayot. When we first met, NJTV dan na po from Nida to Narido TV. Hello sa lahat from Monita. If I knew. Hello everyone from Nida Narido TV. Agad din ako kabasaan eh. Ayan, NJTV dan na po. Ayan. Ay, magdikitan lang kayo guys ha. Mutago lang ko dari ha. Or na 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 na. Or even if you da 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 da. No, I'll never love again. Shallow. Shallow. In the shallow. Far from a shallow now. Shout out sa aking mga kapalangga diyan sa 8 million viewers. Yusban lagi mo makita. Sikan. Try kong kantahin sa Lady Gaga yung shallow niya. Tell me something, girl.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something... Hala, di kini mo sa kong t-shirt kit, no? Ha? Magdubli na lang sa kubi. Ang lakaw, buda ay ko ni. Ito na lang po, ah. Ay, kanina lang, oh. Ay, katong itong di color itong tawil. Dila, skilid. Now I'm falling. Bakit tawag din? Wala, bagod. Di ay. Kuwang, hey, 100%. Agoy, mabuang ko bayot. Madam ay, thank you. Mukanta na lang ko, madam, kay waan ako kabalo diri, ah. Reynaldo Jr. Monar. Afternoon po, host. Mega love shout out to you. Reynaldo, thank you for coming. Hello po to all from Reynaldo. Lami ang bubbles. Saan po kayo, host? Ito lang ako nagtatago. Ayan, mag-ano lang kayo dyan, ha? Kanta lang. Rinaldo, ibaba mo yung bahay mo. Magkipagdikitan ka dyan. Haya-haya, ras pamilata. Try ko pagwapa ba? Basig mahalin pa daita. Mabuang ko bayot. Agoy, mag-ilis, magpakita ko eh. Nagpakita manggod ko. Hala, that's not my mom, my friend. My best friend Kwang, hey, that's not my mom. Nabuang na ni si. Nagiatay ko dasay. Tay na mama na kanay. Hala. No. That's not my mom. Haha, abi kog nahali naka mama. Mabuang ko bayot. Hoy, Rinaldo. Bagkuan diha dong, pag tarungan na yung pamilat diha dong kay tapatin aga nagngisi naghilak unsa magitinod. What's happening to you, my best friend Kwang? Hey, what's happening here? What are you crying? What's happening? What happened? Unsa man? Ay, nako. And all the good times. Hoy, Rinaldo, paminaw na lang diha dong, be. Mukanta sa ako pinalive diha dong. Bahala, di ko magpagkadimao. Mukanta na lang jud ko. Balik ko. Or do you need more? Agoy, nag-stop. Magod ay ni God. Is there something else you're searching for? Now I'm falling, and all the good times I find myself longing for change. And all the good times I find myself. Okay. Wala man. Tell me something, boy. Alam, mag-stop man siya, eh. Aryan, try to feel that, boy. Or do you need more? That you searching for. Pagpaduding lagi kahos para mahalin. Kriminal yun si Rina. Hoy, Rinaldo. Hoy, naa si Kuan dito. Nagpadula si Madam Damin. Wagi ko nagpaduding doon, naluoy kay ko anak niya doon siya, may nagpaduding taon ako doon, tago gani ko diri adong. Pwede ko mahalin. Ay siya may si paduding doon na hilak-hilak na niya da dong. Oy dong Rinaldo, nagpadula si Madam dito kuan, Juicy. Yo kapit siyang kabayo ba? Nagpadagandagan na siya dito ah. I love you. Wangkol gyud. Tabaghak man ka, madam, oy. Ay nako, mabuang ko bayot. Bayot ta ka. Mukanta na lang gani ko diri ah, bahala na mo diha. In the shallow,
We're far from a shallow now. Oh. May gusto na ko mag 2 hours ako para mahuman ako Uy, magdikitan lang kayo dyan, uy. Magdikitan yung pamilat dyan. Wala pa kuning adto sa iyaha host. Agoy galaag-laag man ka Rinaldo, uy. Ngano galaag-laag man ka uroy. Nagkuan siya karon na nag-ilis ba siya? Madambay nag-ilis ba? Apil og tanghalan host. Mabuang ko, mga matay na sila din na. Minang kung tingog. Nawag na strip ni Lumboy, kriminal kay na. Kanta-kanta na ko diri Rinaldo. Rinaldo dako na imong balay. Dear friends, support me and promise to support you back from Sanjay Rawat. Wala pa nagsugod. Halangan, hapon naman good. Basig di siya mag-ilis ron. Madam Vine, basig di siya mag-ilis no? In all the good times, I find myself longing. Nawa na itong si Shalo. Shalo, shalalalalo. Gawas pa lang, ilang kuan man na PG. Ilaw? Kim na guro. Ay kang, kuan na lang di ko. Katong lead me Lord. Lead. Lead me Lord. Lead me Lord. Walk by me. Walk by me across the lonely road. Da 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 da. Da 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 da. Gamay pa host oy, di man ka mutabang nako host oy. Don Rinaldo. Agoy. Ay kabala ka dong kay pila unsa man ang gamaya ko dong oy? Ikuan ako ugma maayo gusto na ko maayo lagi ang akong kamera lagi kay maglisod ko ni cellphone ba kay dali ra kay malubat akong cellphone. Sige lang dong Rinaldo, mubawi ra ko dong ug maayo na ni akong kamera dong. Gusto man kumutabang ninyo giatay man si si kuan oy dong Rinaldo oy. Wala pa nagsugod. Gamay pa host oy di man ayaw na siya. Ayaw na sa premiere. Ha, unsa na sa premiere? Ay nag-premiere siya? Sing it from beginning to end. Sing it from beginning to end agoy giatay ko dasay. Vine shout out from Moneta. Sis Monet, ayan, Sis Monet from Vine ang inyong kairo. Love. Agoy. From beginning to the end. Okay, I'm gonna sing you the Lead Me Lord song by Gary Valenciano. Nag-request pang kriminal. Hindi ko alam kung anong tono ni Tetch. Ooh. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. Naguna day ko. You are my love. You're the lamp upon my feet.
All the time, Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding, agoy, your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Matog no diha. Naapa mo diha. Ay, mabuang ko bayot. In JTV, mega love shout out. Isog ba ng kanding saba kaayo. Ay naihaw ng isa anak madam asa to ning ato ring bitiko ning kanding silingan be. Monita TY po OTW. Nakatulog na ko host agoy. Ay pagka-kriminal ginining ko oy. Rinaldo oy unsa matong kantahon dong oy nalibog sa bakong ulo dong. Unsa man nindot oy? Just give me a reason. Kisa yung mga Filipino song mga Filipino artist kit si Moira de la Torre. Buko. Bahay kubo kahit bahay kubo daw. Bahay kubo kahit munti. Rinaldo Jr. Monardan po from Nida na Aray. Grabe pod bay ng inyong kairog. Uy, maglablaban lang kayo dyan mga langga. Uy, tanaw ko na si Kwanghe. Oh, pati naghanag yung agay. Kwanghe, agay akong kamot. May nakita ani. Uy. Lubat, manggod ko ba? Di ko pwede tindog. Nida TY po from Rinaldo. Very good song. Kung gani. OT po. Unsay OT? Unsay utin dong? Unsay utin? Tarong nga ginag-type diya dong be? Dong Rinaldo. Ay, mabuang ko nimo dong Rinaldo. Moira, non-stop. Unsa man niya? Paubaya. At ngayon, ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. Mao na kit. Kini da testingan tani di magkukabalo ani. Dapat po nang ikaw. Hala. Ano man ni? What's wrong with the world, mama? Low battery. Cancel. Wala ni siya nag-charge. Hala, wala siya nag-charge. Tadugo na ang charger tayo. Tangan na tayo ino. Hala, what's wrong with the world, mama? Gipilo, magkuni ganin. Tanaw na dito, Kit. Isa man nagsibit. Isa man. Hala, wala na yun. Uy, hala, uy, happy tagi ko mag-end, ani. Kaya di na gid ko eh. Nadiha ta mga luyan. Dobi. Nakasaksak man. At nang dumating ang aking panalangin, di maikukubli. Ulat lang. Saan? Kung manaintan akong cellphone. Ay, pwede i-post-post na lang ni. Da 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 da. Da 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 da. Ay, bahala mo di ay. Ayaw po host, ako na lang kung imo ipus-pus. Wa na di na mo charge. Agoy na buang nang gitahan na yun. Naagwantahon ko na lang ni. Ay sumala nimo diha kung gusto nimo. Kung gusto nimo mga kriminal gini mga bataan. Ay mabuang ko ninyo. Wala, uy nga naman, gipatindog man ko na ko nig-charge karon kay di na mo charge. Kaya mo kanta na lang ko ay bahala mo dira.
At ngayong andyan ka na, di mapaniwala. Failed ako. Unsay failed ka man? Host, na interview ko sa call center. Tapos question, what's my favorite song? Sagot ko is Lead Me Lord because it's really inspire me every time I heard it. Pinakanta ako. Di ko alam ang lyrics. Pagkasakit, giatay. Agoy, gitarong unta po ni mo kanta po ni taon. Ay. Kabalo man ko sa kuan, pero di ko ka-memorize anang lyrics. Are mo kanta na lang taglain. Ay, manganta tani kang muira. Oh, tan-aw na to rin makaya na to ni. Nga, apili ko yung kanta pod. Pagkasakit, pagkasakit, ikaw at ako. Mao ba ni? Sa bagtuno ani man. Uy, naa pa akong live dira. Unsa naman ni akong cellphone ay? Ano nabuang na. At ngayong andyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Bye-bye na ko, oy. Bye-bye na ko mga palangga, oy. Nagtituyok, may mabuang ko ani bayot. Salamat sa inyong time. Thank you for your time. I love you. I love you all. Ninyo. Bye-bye. Salamat sa inyong mga oras, sa inyong mga palablab. Ayan, thank you so much. Bisag wa nang kanimao, grabels gihapon. Mabuang ko bayot nida, mega love shout out. Salamat ha. Madam Bite. Sino pa bang nandyan? Si oy Rinaldo. Napakadiha dong. Ug napakadiha dong. Salamat kayo dong. Salamat kayo sa inyong suporta. Bye-bye mga langga. I love you. I-end na nako, oy. Handa ako sa walang hanggan. Da 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 da. Da 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 da. Bye-bye. Asa ko ba ni dapat i-out diri ano? Unsa man ni pag-end or dili ta mga luya ani ron. Pwede ko kabalo mo end. Asa man end ani oy? Are you sure?